Sehingga kon gue tanya mantang yang pegah je kauri maulid kon. Teruk ba ulama Wahabi pegah je. Tetapi Wahabi kai langgeh gurai ai benan tepung. Nya Wahabi yang mesti perek orangnya ya ceh. Hanjiat pegat maulid, gurai aja jiat pegat. So gurai Wahabi Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah gue tulis dalam kitab Iqtidha Siratal Mustaqim jilid sa halaman 297. Nyo berikan oleh Wahabi ya cek. Beya pegah kauri maulid hanjut. Pakon hana dali man ba Ibnu Taimiyah dia ago. Ibnu Taimiyah nyan sokong gurai. Ji hanjut ba gurai jit kena wak lawan gurai Wahabinya wak temen ka. Putra go pegah le Ibnu Taimiyah dalam kitab Iqtidha Siratal Mustaqim jilid sa halaman 297. Fata'zimul maulid wattikhaduhu mausiman qad yaf'aluhu ba'dun nas. Pegat kauri maulid dan tak jadikan sebagai ulang tahun tiap tahun dah pegat. Qad yaf'aluhu ba'dun nas yang kadi pegat atanya le sebahagian manusia wa yakunu lahu ajrun azim. Adalah bagi mereka itu pahala yang besar li husni qasdihi wa ta'zimihi li Rasulillah. Karena God niat kepada Rasulullah. Dum Ibnu Taimiyah mantong yang ulama Wahabi, yang panutan Wahabi, gepegah kau yang pegat kauri maulid mentemai pahala yang raya. Truk bak Wahabi pungoranya yang cerit golong lehirah, ingat golong gat timang ipa, kai pegah hanjak kauri maulid. Menyejak kena nu patih ron pohan. Nu patih. Mana janggot na nu patih. Man baca jubah raya nu patih. Oh, janggut be je ke tanda mak tua. Menya janggut ni tanda malam na tong ni kameng bo ro ni kampung. Kameng bo na ni. Na kieng be kameng bo. Raya janggut ji ngan janggut awaknya. Menya suruban je ke tanda malam hai ka sereng lau-lau-lang ngau. Urang bak plok kotak hari ni ka jamun ka malam. Bak kotak hari ni yang beraya yang pakai serban nak tagawai dulu. Nyan jangankan untuk kaya buat Quran, ming hai jauh terun. Yang kahe jaga kotak ini. Serban beraya. Serban kon kandaman.